បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឡងចង់ណែនាំបងប្អូនស្គាល់ពីប្រដាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយគឺ Interactive Whiteboard អាចហៅបានថាជាក្រានធាតុអេឡិចត្រូនិកឬក៏អាចហៅបានថាកុំព្យូទ័រខ្នាតយក្សណាមាន4ទំហំទី1ហ្នឹងគឺ55 inch ដែលវារៀងតូចជាងបន្តិចហើយទំហំទី2ហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់ហ្នឹងគឺ65 inch ហើយទំហំទី3ហ្នឹងគឺ75 inch ហើយទំហំដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺ86 inch ហើយ Interactive Whiteboard ហ្នឹងគឺផលិតផលដែលមកពីខាងរកគុណភាពរបស់វាគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានការធានាជូនតែម្ដងឥឡូវចូលទៅដល់ function របស់វាតើការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេ function របស់វាគឺដូចជាមួយនឹង PC របស់យើងអញ្ចឹងវាចេញមកគឺយើងប្រើប្រភេទ Windows ហើយយើងក៏អាចប្រើជាមួយ Android ផងដែរ function របស់វានៅមានអីខ្លះនេះគឺសម្រាប់យើងមាន4 port សម្រាប់ដាក់ប្រើជាមួយនឹង USB របស់យើងហើយនេះគេហៅថាអាច connector ឬក៏ connection ជាមួយនឹង Wi-Fi ដែលយើងចង់ប្រើជាមួយនឹងខ្សែប៉ុន្តែបញ្ជាក់គឺនេះគឺយើងមាន Bluetooth ឬក៏យើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយយើងអាចប្រើជាមួយដាក់ទៅដល់កាស speaker ដូច computer អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង VGA ឬក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង HDMI ហើយយើងអាចប្រើបានគ្រប់ស្ថានភាពប្រសិនបើក្នុងករណីថាយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer របស់យើងអូខេបងប្អូនចេះប្រើកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងក្តារធាតុអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំព្រួយបារម្ភក្នុងការថែឬក៏ការ keyboard ឲ្យផ្សេងទេវាមាននៅក្នុងនឹងស្រាប់ទៅចូលដល់ចំណុចទី2គឺ advantage តាគុណសម្បត្តិរបស់វាគេទី1គឺ interactive ចឹងយើងបងប្អូនចូលទៅរៀនឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ចូលទៅរៀនមេរៀនដែលយើងប្រើជាប្រភេទសភៅដែលវាមាន interactive software ឬក៏ e-book ណានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បង្រៀនពីមេរៀនអីគាត់តែយើង click ទៅលើមេរៀនហ្នឹងវា load out អូខេហើយអូខេ feel it simple yeah correct ចឹងបើសិនបើសភៅI think that the text is about artists making statues. When I YouTube, then I check video man, okay? Then we load nó như xưa là hay tại tôi chỉ có được cái wifi thì nó mô nhiên wifi cứ việc đào lượt tại tạm speed bây giờ chúng băng lo rồi chuẩn nó bị pop out như thế thì có hết các cái text cho nên là cái này design của việc cái convenience trong các cái nhưng như dù truyền thông đã dần vào bộ trong ban có thể là cái không được ở trong slide sẽ bị projector đó cứ dương từ tai trao anh ấy ghi thì luôn ban đấy computer sẽ bị projector speaker tên cần mặt so em xem hay dương từ rằng là dương thở trong một bộ nó dương từ control trong một computer bao nhiêu còn tay phát hiện là lên từ đấy bao nhiêu thì dương click bên hai trong tờ lớn là khả năng từ sơ viên mới biết cứ reset time chỉ cho mà đá là tên này là luôn chọn một điểm rất là một phần là quan trọng với bằng hai này muối này chứ qua thời gian ở LCD projector rất có luôn trong như chưa các đoạn như này còn là con nguyên thoại còn đã còn ai phớ bắt bằng hai chứ còn ai thì giờ còn ai ngang một phần là còn ai thương bắt bằng hai đời như xuôi mà đấy từ chỉ tên ai thì đại diện ai từ xe bán chứ ai chia vô mặt đạo ban rồi vào dương trong lúc nhưng còn là click eraser mà dương thì dương lại lùi vào សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា